Kogi Nagagi Lomi and Hatki Baduga Ahumuna Sogan Kibagi, Taudogo Marilena Puzarpani, Manipurda, Huzik Toliba 2023 May 3rd Toliba, Irang Asina, Tangduleta, the film with the later Matamasida, Manipurgi, Singi Mafum Sinda, Tampaki Mafum Sinda, Irang Sikar, and Tabagi Monda, no Mikapagi, Sang as in Nim Lovaso singing Mafum Sing that they lived on Mihami Pungi, Tamtitam Tiraba, Miho Bagimas that about Kulhat, the Powa Mihat Hatki Bagi, How's Popus justice from the Labatongan, but Mamma Tolabotunda, Nasing a Simakso. Hayengna ikogi 15 August ki amna maruiba India ki independence ki adugumba asoba ikoi security ne yam kanna section thorang lokholakpa matam asig mari lenana singi mafam singdadi security ne lokholiba thabok thorom singsi yaudrabra haibe sobu hang mem su leiri aduga hoji hoji kogi ngasi ki ayukta thokiba tam thiraba thodok tu dai kogi naga ki lomi ani siraba aduga ahumna so open nangan ki bai koi Kangpokpi da tholiba sigum tam thiraba thodok sig mari lenana ngasi ki two Naga farmers kill 3 injury in Kangpokpi firing haiba ngasi topic se pujarakpani ngasi ki thamjariba topic se khana nagi damak ki studio lengsin lei biriba panelist sing mayam nam sak tab ki tanja du lojage ai geng nakan lengsin biriba mingwana panjarba da ikai kum najariba pawong SOTIN KUMAR former secretary CPI pawong taram loksari adu ani shubdingsin biriba oza ANANDA LAISHRAM social activist oza su taram loksari han bagi se pawong dulak sage pawong ngasi ki thamjariba topic siga khoi ki hoji hoji manipur gi mafam sing da khoi gi irang si adumak kogi tampaki mafam singdadi nongmei kapko khopasi khitang lep khreba phibam amada khitang tangdu leita ba phibam amada leirabra haiba miyamna puning da khanar matam sida singi mafam singdadi atuki mate kogi tam thirap mi hat myam thokre aduga hoji ngasi maksu kogi hayeng sina yamna so kogi India ki independence 15 August ki atuki mate security da khurak hangdabu muki tampaki mafam singda leiriba sigum film sing mari lena singi mafam da kogi ambush tora kan dai koi naga gi misa mani hat ki ba do ahumuna so open hangan ki kamai yengwe ko ANC Bharat ki independent phongbagi adugba 15 August saidana pangthokador bisigi mangoina na akhoi gi manipur gi miyamna akhoi ningtam base aseng ningtam natte aduna sumba 15 August ki thorum si yauroi haiba tongan ba manungi mapangi mayamana yam kanna adumba athingba kaya adum jenen strana simba kaya kawri besi marak saida lingana yam thina koi gi security pi jana wakhan kaya gi ngaksen thorum mayam sip yam thina paikhat labra haina khalubani adubu laibak thibadi ekoi gi state saida hana haugiba me gi tariko 2023 dagi Satarakpa Chin Cookie narco terrorist singna adugumba tampaki miyam da landarakpa sinamara moraduna yam sangaba pera sigmanungda mishimina awa anang kayam mapaksana pangthok oirei family kara lerga muka ngasi lebak adugumba chief minister Sri Kemsana or a Pumatung deity. Adumba Sin Cookie narco terrorist Kambugi Landa Si Amuka Naga Singda Satarak Pasi Leptana Kiarakan Satarakre. A queen of Congress
Chief Minister Khemsan ki peresi manungda mana yam kanna honarakanda zathok sasinda panba leitanaba jiri satpa Senapati satpa ukhul satpa adu tawba ada taw mayama Kangpokpi de akhoi Surachanpur satkane harga ngangkhidaba Mori sangbangam tripa sina sima ke asing simarakta man salu salu pham ke asing simisi mina mihat mipun kaya le paletana thoibane sigi marak seida ngasing arang si kitang ingdhagrabra haina haiphet khallubane ekhone pamisi kai leipak se santi hanjalakpa ekhome sen sana sin le minaba aduglena na ekhoi yelomi singna ekhoi leipa sigi apunba saktam si kannana phona minaba sina simba kya sing sing marakna abo ngasi si ayuki anganmada pung tariat makhai tariat tarak adwaida ekhoi labukta thabak sudrana isam chamba lomi leijaba adubu kambu sing si marakta naga anima maroina sin koki narco terrorist kamuna nongmena kap khaira hatopire o mami am tinswe sumba sinamara morakanda eko ingdharurava state sigi khara khitang ingure haitai sigi kano se amuk hanna mai hona sakhalapagi akiba kya lakpo si matung tarakpada koi mayam khangi hojik phau marak saida eko naga taru hato kharakanda madugi achumbo wayena ma phangdriba kanana hatpano kamai tobano ama phare hai ani phare adu pamarang khangdana adum ena yada sinare hai adu tawre hai khangdriba adu matakta hanadagi torong lobi thodok adu lena khoi sin kuki narco terrorist kangmu singsi am sathi moise lamhen tu hen ba kangbu haidu oire am sathi ba mihat mipunda karimta nasung da sung sathare me am sing simarakta hujik ekhoi amuka ngasi thoiba thodokse masi ekhoida makhatana hanagi mihan mipun amta bichar to bangamde pha bangamde pharasu pamarang khangde aduglen dandi pi sungamde aduga hojik phawda ekhoigi naga taru ki haksang lawdribani hospital gi mokta leribani sumata jas da mukka hojik lomi ani deigida basing se laukhala kanda mokta thamba sigi makhata ba consequence kari or kadori ki haisi naga sirinau sina yam pen de bugloina laura ani khonga ani adugloina thingba kaya pira ani adugloina moida achumba wayan to view micham mukarmai down halibano kuki singna haibagi pen de bukhola ma amukka inau no no sagalak paise masi am lai bakti wan ekoi kuki sin kuki narco terrorist kamu sing su khara khanda ba phare noi juwai miam juwai adugolena tonganba separate administration gi demand karikana dorino sina oirakpa fall dudi ekoi mesen amaga waminaba adugolena tongan balam kayada sigumba ekoi aduga ekoi mapungda hena khudong thininga ba basta maya mayu pyo maya mayu na risidi suri ba kangbu ne nomi ba kangbu ne lektalare kangbu ne aduga senjao pai ba kangbu sing de noi ahing da mit yam khatnai kuki khangde meitai khangde naga khangde adu black ki wa amagi wa acho acho leba ki lan thum lut to bui thab kya sing se adum chatha nei aduga ekhoi masing ya ba praja le talar ka mu sing si no gi yo angak pa phangna sum hengal ba wa ba kya sing se me am loi khange port punam ki maman hengal hai adu highway me am sing si dei truck sang ba yadre adu len lambi slip ta bu ya wa mayok dare adu len lut pat makhan kaya gi awa ba kaya mayok dare adu bai khoi driver hendanman lising kaya ngasi di sara hele gari steering pai phangda badagi sine sing ba kaya ba kai thenu pi sing awa ba kaya mayok dare adu len satra naharun sing ni thino lai tam phangdre lai ki dukan tor be book shop mayama witi lai am ta sitre sikamai dawni education the back handana khoi maring da handare sine sing ba kaya sing lai sing adu len lai pak sigi oriba khoi apun ba khoi economy se khoi sahi tara ni mathak ta khoi back halga sale sungba basta me am sing si khoi gi leipak khoi manipur khoi gi iramdam sideida sumainum chathar ga de khoi kari or kadori no kari or kadori ge ba hena wa ba kaya mayok na rakane sahi tara hangatna yengo tam dai khoi handal selam ni na madugi
madu phukan na hoda bada ekoi hena ekoi tabam thok ba thabak kya madu namen khat pangam moi to ade mathak ta ekoi central government se hak mang kare central government hak mang kare maruin Narendra Modi Bharat ki prime minister hak man kare maruin se ekoi home minister oriba adungba Amit Shah hak mang kare aduk sangab sahi mari phar kadora ba sugba ekoi gi hana sunabagi tokai taning bagi aduga loyer satharai ba mihat mipun gi thodok mayam sing se basi yam seng na khange madu de noini janma ne ba sin kukinar ko terrorist kamu sing na tampaki metei lalhu ba kamu sing hatok na ba nei khai na ba madu khulai na moisin na ba ne ba madu de pangsel limi sen gi thum gi aduga ne assembly de ma gi mihut adugumba represent honna bagi kaino bagi mayam sing sin noi satari mayam se ko manipur praja mayam puno hotrong hoi ui yamni thina khangi ado sungmok sena dana state bharat ki prime minister ni haraga ekoi manipur si kannana bagi mayam hodana bharat puno mok prithvi pura bhaitai laura abhauda ma tumin na le wa masem tangang Parliament session da mana sabsaw pakum pidri adu matakta tongdari vera mayam luisan phare kaino kaino tawrisibo haidana adu ba ekoi tongana taning ba kambu sing sin ko kinar ko terrorist kambu mana utang bit khala ko da loi pasala kani adu le tongan to am CSO sing pulap family rakanda madu family rakanda kaino noi pamise adu gadi kai to sige haidana luisan be abo pho mayam sing do karib da tawdana leptana sumsa than ba sin kuki narco terrorist kamu sing sina leptana sum mitei me am hatharak pa den naga me am takhairak pa ngasi sumi ani hat pa ahum sohan pa simanim zataraga koi kari oi dori nobale pakse mi hat pungoin on thok pada kari kana ga dori nobale pakse manipur se mi hat pungo on thok pada kari kana dori no koi wahang ne adana koi Miyam gi punsi, miyoi bagi punsi hai bisidi ing tapna santi oina amaga sana sinana lemina ba hai ba madugi wakalo na do ekoi sap sana phomi na bataya ba aduna tabida ekoi hada sunabagi adumba madude injal la kanda na hatharo tatharo madugi awat pa ekoi khulai pini paisa pini adu tawni aduga sumaira sathaba khungjang ore phim sidi leipak simyam hena khudong thinga orkani marabaduna ngasi adugumba nagani haliba seba bisar khudakta kanan halino ahat pamido adugumba khoi law and order maintain tawnu leriba ngasi gi sri khemchan gi lenga state sarkar tumina leibun kaya toina meter hat khibagi manga hat khibagi angang hat pagi adu tawi tummi ga do shan gi no nin khinu aina amata sum matang do shan dana sum thadok pa irai laina tawi aba thabok myam su una kara no sitawri myam se phadna dandi pidna khotna na tarang bakan kaya gi loirana leihidraba hat khibe imung manung moi pangbam tokpa sarkari mateng kari kara mayam sing si tawdna khotna khoi solution ma porna ba hoda ga bane ba lengar fa na hodari na si tawbi na na art pukhodingi mi adu hat khre mi adu phagre adu fa ram da khangdre bisar tawi khangde tawde sum paktom top jeni na leipak se kang khong sai bagi phibam sum jatha batar ga di ego hena na kudong thebe nangani maramutuna state lengar na ngasi gi thodok se khudakta Paikhat pam thok pathawuk sing to paikhat lo haiba se ai hanba round se thamjari yes yam faza wafum ne hojik leiri ba film sida ikoi gi misam sing gi punsi kannana gi dam ta leiri ba lengak sina lokat pam thok pathawuk sing lokat patangai fade haiba aduga hujuju manipur thuli pa irang asida su kana gum bakharna khujil thorang tawra ka ohil labra haiba sobo hang amu su thorok le haiba duni makha tawsu oja nandalak sage oja hojik leiri film sida ikoi gi naga gi emisam mani hat khiba aduga ahum muna sogon ki koi kangpokpi tholi ba thodok si koi kamai yengbe koi hujuju manipur gi oi film sida aduga yengi aduki matik security gi tied up la film si dai question de law and order gi film si kamani wa so bu hanga mo oira bra hai sin kamai yeng be thank you ahan ma makta da notice window bu subscribe to biri ba yeng biri ba channel no puna mokpu ai gi site gi thaga ba phungdok chari adu makhata na support to biu adu ngasi gi phaminari ba koi gi tamo SOTIN KUMAR LAISHRAM koi gi former secretary CPI tamo bu
थागब फोंदोकचरी चुम्मे अखोगी ngasi ayuk thokhiba naga ani hatkiba aduga ahum amna sohangiba khoi lanka naga village ko khoi Kangpokpi district ki manung chana laibadani sida maruina khoi yengadabje hatiba kapiba nomoi kapiba kangu je confirm oire KNFP haidana khoi kuki militant group amana ne na confirm tawre ko adu kapiba singju khoi moi nomoi kapna banatieba field la khoi lau suba chappa matam da kapsali neba adu bataragadi khoina Hoji mamang zo hai gre ko independence day je hayek ne asugi amna section ba ko gi security myam leiba marak sida ju akoi sing da lo leita bra hai ba question na majum hangi je ko mamang dagi si hangde ada ba question ne ba adugi mathakta aina masi gi tholak iba incident gi ai apet chamlak pai gi idea am tang hai jage ba handa ko gi Kangpokpi da akoi chief minister ji ko wi Kangpokpi gi group na ko gi group na aduga ko gi managa jo haija da naga as a leader oina quite gi powerful oiba manipur gi chief minister amana koi अखोई अतोप तोप जाति जो चलन बिउ गायना कनागुम एक्स वाई जेडम दा हाइजाबा अदगे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कोई नेमसा किगे नको नेशनल की प्रॉपर्टी नि से कनाम तकी प्रॉपर्टी नति हांगदबनी गा हाइबा मतम सिदा मखोन अतोप स्टेक होल्डर मयाम जो डिस्कस तो बिरमद्रेबा मतम तो नागा की जो सोंद मुई तरुक सीबगी को अखोई मरी लेदबा मयाम दो अमत ओपन लोइना हालेना मिगी मीडिया थोला बोक्ता फाददना लैरिबा मखाताना काइंता लौखल एक्शन लौरक्तबदगी सौनदना लैरिङै मतमदुदा मखोइना लंबी हांगबदु हेता मोइना हाइरेने हेता चीफ मिनिस्टर अमने हेता ऑफिशियल गेजेट थोक्तबिदा मचिन हेता हांगदुएगाना तौबदुदा ngसाइ नागासिंगदि मोइ सेंटिमेंट सोकपमा लैरिबा मरमदी सब मानने यिंगबिद्रे हाइबदुमा अदु नागाना मखाताना काउंटर ब्लॉकेट अदुम तौरे कुकी एमदा सटपे यारोय हाइदना मखाताना अदुम ब्लॉकेट तौवेबा चलनदेबा अदुगी रिएक्शन ओइरकपजु याइसिने हैना नोइना अखोइ खक्तदा सुम चैलेंज होइसि कइगनो दु तादि नोइदा जो अखोइ खुद थारकनी का हाइबगे दुगुम्बा अखोइ नेना पावर लैगा हाइबा उटनबगी डोमिनेशन दुमु उटनबगी टाइप अमजु मालेबा ngasiगी मोइना अखोइ लौमिसिंगदा मोइना खुद थारैजे अदुगा आइना मु हंगनिंग जिंगा साइगी चिंगदा लो लैतब्रा तमदा लो लैबा giwari ma all the time any platform any discussion order adum mi kudi mana CSO ma'am na hangaba question ne ba aku security advisor krai da lege DGP krai da lege maron thok tra bara sigi matang sida mo any issues ama state ki oiba kanoda singnarak panatra kai gumba any incident am gi thok pa responsibilities mo na loi lobum thok pani moina press no thoga mayam da si smai tawre hali baji si ni akoi makhata na thigana bo hona gini khot gini haidana तौगदबदुना मखोइना करीमदा हाइद्रे अदु हुजि सेक्शन लाकांदा हाइरानी अखोइगी गवर्नमेंट ना को NIA दा सिनाग्रे मखोइगी another way of diverting the अखोइगी issues है सिजे मो यामना तोइना तौबा अखोइना पामिसनि ओजिगी खोइगी तामो सोतिन जायदु immediate action जे कोइ कमाइना तहनगदगे गवर्नमेंट दा कोइना थाजरक्त्रिबा प्रजाना थाजरक्त्रिबा मखोइदा ट्रस्ट मांगैजे मोइ मसाना तौरुबा थबक्तुनानि हाइबनि दा कोइना हाइना अखोइना कदुबुगी मोइना नियम चुमना थबक तौरगदबो अखोइना कदुबुगी मोइदा थाजरोइदुनो एग्जांपल अम पिजगे अखोइगी तोंलाउबिदा ngang ani hapa matamda अखोइगी यामना शॉर्ट क्लिप अमगा थोलकपदो साइगी मिसिंगगा तौसलदरा गा हाइबदा अखोइ मरक्ता बोक्ता डिवाइड तौहलकपा येंथिनहनबगी वाखलोन फाउनहनबा मतमदुदगो अदुगी मोता एज अ लीडर मोइना अखोइना तौबा याबा थबक तौनी अखोइना सेक्शन बियाबा होनगनी हाइरिबा मरा लेबा सिंगदो नमदना फादर पुथोकनी चेराक पीगनी गाना कोई यामना स्ट्रांग ओइबा स्टेटमेंट गा जाम पिहनिंग हाइतारे अदुगी मथकता विद द स्टेटमेंट दुगी मखादा फॉलो ओइना एक्शन अमा फाबा पुनबा थबक अमा तौबा मथौ दायबा एक्शन दंग सुमाइना ngang थोखरगा मी फाने रगे एनआई दा सिनरगा आफ्टर 3-4 months लाकपदुदी प्रजा सिंगजिगी ngसाइगी खोइसाउनरि मिबा मयामदो सुम इंसिडेंट सिदी मखाताना थोलकिनी सिगी इंसिडेंट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम मामांग जो मैम थोखरबनी तरुक अम जो हाथ करे अनि हम जो हाथ करे तुम हाथ खोत अदुम तौ ले अदु मथंग जुम हालकिने अनटिल अनलेस गवर्नमेंट जुना स्विप एक्शन तौरगा एक्शन द बेस तौरगा वागांग दबिदा थबक तुन उला कांदा मी जि की हनगदबनेबा मरमदि पावर से मोइनल पाइरिबने हाबनिदा होगी मणिपुर दा थाजनगिरबा सेंट्रल फोर्स इंदु कराइदा लेग्रगेबा MLA minister sing ngaknaba thamairaba moido praja du ngau hairaga moni yeng leiba mamang ju mai thagi de yeng legi bi wari thokarbani aduna takpadi mohoiju hairiba khoigi thoiba kaino se ju moju support toksale haibani da haidi solve tongna bo mo khoina solve tog ga haita di phone khulai paidan saliba mayam du ka du bai phaba yaroi duino bo madu lu leite da tai de ba chingda lu leite ba do hanjan na moidu mamita thilla ta kidra ba lu leite bani yengor chi proof mayam ju hanjan na moidu bi gidra ba mi taru wale ba ngasi ani ma ba hayeng kam sirakani adi hangchina kam sirakani mathang da kam proof de tek taw kani mai dei digi naga di kam proof da
Sigi mayam just yenga sum like Gadraba, doing Mataka, when Suguma problem just swapped on the Honda Mota. Politics don't some Tawlay, but you bought Comna, the Congress, BJP, because bought Comna, Junjalaga, Lady MLA, Budu Cookie, Tara, Kaido Pigro, Young Crazy Delhi, the Salaga, Prime Minister, Yumamang, the Home Minister, Yumamang, the Kujum, the Halaro, and Tumala, policeman, Pada, Tangu, Prazamian, Mishapola, Kadabu, Adumudito, unnecessary the Naka from Rally against the Mugi against political lands, Hanagamuna, who showed the Prazamian, Halika Inusine, Aduna. Ako hygiene body, ako na government tayo na bagi one at tayo na bagi government ni bagi mo ko na power supply ni bani. This is the mo na logo the low mo na siya mani logo si kamay na follow to hanggang dagi kamay na mo ang tana season na gadagi kamay na protect to gadagi hay basi mo mo ko talo ilay bani until less mo ko na action to di pa budi ako hay ba situation je adum indaro oy makata na adum sirakini khana be helakini aduga ingta pa santi poropagai do di sulay lay ro aduna as a leader mo na government ki side tagi di sap mana ba miyang di yang aningi. For example, the protection people matamda cookie no impal da lakwa protection p ni habi mota everyone manipur da leba any citizen na any mapam amda chatpada government na badugi chap chapa protection p gani haiba wai du citizen ba orgadi lairi ba to ba proof sing jui harau gone ba do da di mun cookie da khata hairadi naga ju sore maite ju sore bangal sing ju saw gone ba aduna yeng ba miyeng do discriminate to da equality gi wakhan ji government ama oina yeng bam thui haiba do ina thamjagi si matang sida. Yes. Huzulari film sid lady will lingak sina chu ikoki sab manaba mi yang ba mathau tai hojik tholiba thodo sing si pamdo thodo sing mayam ama matung du tholak loi hainingai leite ha wafam doni yam phajaba wafam ni makhata base oja paul do laksage ko huzulari film sid nga sigi thokriba ikoki naga ge misam mani hat khiba aduga ahum buna thina so on khiba sigum batam thiba mi han haiba tare mamang du su ikoki ukur ni litan area da su ambush to silaka na naga ge misam mani hat khiba hojik pobu se na sing pha khiba gi keto laitri sigumba naga ge misam sing da atamna na khogi lanjadraba misam sing khulai paidaba misam sing da sigumba tattana sum hat pagi thodok sit leptan tholol heba tare tongan naga ge body sing dagi pen daba yaning daba tongan ba khogi total shutdown sing ba lauthona no gi sem chaba du social media sing dai khogi ida mo khogi agitation mayam lauthok khiba koi lai heba tare chakhi leba khongjang sing aduga tholiba thodok sing kama yengbe hujik akoina akogi uzan haibagumna Central government kare adu hujik sarkar chen niba function to riba state laiba akoi chief minister lai home lai tungan department administrative ga judiciary handle to laiba ko. Yes. So akoi irang si hujik yeng di series of crimes committed by the cookie terrorists, illegal narcotic terrorists hai tare akoi tonglau pi da angang ani rocket na kabel amoga hatba do April 7 2026 amoga May 13 da tadau pastor sing moi chura champu gi hanlapoda cookie kun mayai da amoga hatba ado su cookie terrorist adoga 6 naga sing bo amoga May 13 June da amoga hatba May 13 da amoga hatba adoga kanna koi jenims da moi gi victimized family sing si wijik pau ngasi pau kablaga pray dorga phamlaga justice phangraga ngairga le kasipo moi body si ujik moi gi chopped dismembered body si ujik komsa kol pucha trieba justice ngairieba adu gi matak da ngasi 7:30 da langkang namuga cookie singna 50 cookie terrorists Kenneth go moi singna laraga 50 with sophisticated weapons when laraga farmers in bodum attack to bisi akoina yaning de haibisi koi ngasi haidok butare akoi ki indigenous communities manipur laiba maitai wisno pangal wisno naga wisno asigi series of crimes against innocent unarmed civilians attacked obesity kramaina security adumogina state employed or lai how the gasi po 50,000 plus copra singlai aduga kuisi akoina khanda busi kari gi damak da free hand moi busi piribra. Yes. 10 days 15 days akoi CM na warning period lare noi gi kolai sing se mong haloi na ko 15 days warning period lare du busi su gi maka laiba suspension of operation cookie terrorism sophisticated weapon lai sing si kri free hand pi braiba. What is happening to our Indian security forces? They are capturing the weapons but not arresting the terrorists.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 6 Naga brothers ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯤꯂꯣꯟ ꯋꯥꯏꯄꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯤꯁ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ big question to the present Chief Minister of Manipur and also the home what is happening to your law and order? Why our indigenous population in Manipur are being so much criminalized and so much killed in broad daylight? Sisi hangai moina answer to ninga yam serious question delay. Koi Satra Singh ko adu ay thamge do. Yes. Housi lady film sida koki lady yellow fruit sing da tadana landarak laba sifau da lady lingak sina local liba thong sing pening ai oide haiba wafam duni makata si paung dalak sagi paung housi lady film sida koki uzana su thambi ba naga taruki asi baksang lawdana housi pau ba roiba mathong mangam pangthokna koi lady film sida makogi justice pangalo mading litan gi area da impostor hat ki basisu kogi justice housi pau phangri sigumba tongan tongan thodok singi irang leiriba matam asida amukasu inauna sigumba naga gi myo ni amuk sihan ki ba humna so on ki ba thodok sida kogi manipur lengana local liba thawong sing si kamai yewe kogi lengak pariba kangbu sing ta sena harga de thoiba mihat adu lena khoi sida yam sathina sin koi narco terrorist kangbu sing na landarak tana hogiba megi tang ahum 2023 le hoji phoksa tharis si koi lengak pariba kangbu sing sigi moina matam chana solve to yaba solution ama porpe yaba madugi chap chaba adu thodang se amata hojik lowdabra na khale sathari post seda birelinga ki batamda oisano BJP hojiki khoigi khemsan gi lenga ki matam seda tasena harga dilenga ano handak pairei ba khemsan gi chief ministership makhada khoi lebak parap se mama san jo hai yamna khoi temporary basis ta tangai phadana adu lenga am leiba idu aseng lenga nattaba maonda adu ba matam kharagi oina tasena harga di president rule nattaba leitanaba adu matam kharagi lenga adu ba sum temporary adu ne was powder cabinet mantri manga de hen wasapang amdri se mantri expansion ngamdri se adu batakta akhoi center se ayam toy haijari center se yam hamangare akhoi miyam burul khangi center gi apamba aningba madui makhada loina hanagi siri bireni matam dasu hojiki siri kem sana litoriba adugumba BJP gi lenga ki matam sidasu adugumba center na towning bathabuk to akhoi station satharle moina pijare sani pijadre tokani moina harpa yakadu ngairga dumle maning tamna khoi state si oiba kaino khara togena haibado madungamde adu mathang mathang thoiba thodo mayam sing state da ngasi phawda saibang da haina gri dune mi hat pam tani thinoina phabangamde mafam du da sathariba adu mayam sathiba thodo wathok mayam sing do simadi jiri thodo sob to khre karan hat panamado Pikrava state square kilometer lising kungani thoi something si manung sei da thoi ba thok do loi khangna adum moi bu pha ba natraga adu to hairaga khara section laga NI da sinagre kudak to da state lenga ki law and order maintain to no blari home department ke do lei ke tabin le thok pa aduga mayam law ba khong ba sing do khara le ga tok sa gi ni akhoi gi tabam thok pa adum sathara loire sida le mathang ni license hujik puning thinuaina sarkar hi lakpadagi mihat mathang thole si sibu ngasi bawda karamba mioi kamayek seng faradana mana adu to adu mihat batsu mayam loi haini naga taru hat khibido loi khangi kana taru halim mi ji matuk ka ag manga ka halim ni ne adu mathakta moi khunjasingna moi bu phara kanda mihat pa kamusing da scenery ne ba kana da sinagi do loi khangdari ngakta ne adu kai tai tau do ke khangna phada ba
khangna madu bisar tawdaba khangna usenadaba sumaim chathabadi yaroi ngasi thodok se moya khaibung la akanda chathariba bihane adu kana la mi se masal soidro orangone sumun do leiba kangbusi ngasi kari kandage phagi lupali sing taruk pidana su moyu mi hana thami bro mai ke de landara thami bra naga de landara thami bra sui ground nu sab de sanade wari di amning thina sane a delhi salakanda and ngaran han maya sui ground nu se khara section maintain tawna ba adu go len khula e du karim to tawdi taim thawoide kanam ta adu gumba khoi gi mogi adu gumba camp banu de lekte nomai ya la phone sale adu go len na mi hapai thaw mayam sing se moi am thina adu khula adu di khoi gi baro sarkar na moi yo akanda adu ba khoi meite de landa na ba naga hat na ba sigidam to moi thami bra ba khoi khangi me ek seng na su dal le ba adu mu kangbu sing se kadai de no moi oi ba horok phom kadai de no kayama Myanmar omdagi Burma dai la pa kangbu sing su gi leader oi le adu kaya sing se adu le no hujik mantri sason pai ba kangbu adu manung da naga yauri ba koki yauri ba kangbu sing gi mung manung masana Myanmar dai kari dagi Burma dai la pa kangbu sing soi da loina koi political moi turning point ma moi tawning ma mayam sing tawle angak pani manipur gi chief minister kai khumna manipur chief minister na handakta koi surachanpur ga koi sandel ga ani gi marak to phaunari be thong du sanga mi lana lor kan da thong sab loire lana re sana re har kan da cm na agi knowledge leiti sibu ngak tra wonderful bekal beste simanung da phamarang khawdur somda thong thadak pa ar kaim to yeng le khuda to war footing da ba semjana thabak tawte adu ko len makan kaya gi le sing asi de ko i su ba kamu sing oi thamjan ba ka da tampaka single lona be area sing de ko le sing se se low pari li sing ma ga satre chani pan handa low pan ma ngam de low buk to kum der ga low ma ngam de lo pu sing na adu buffer zone ko be jaga na te mado khoi tapaki tainable lam sing the lomi sing yam ning thina masa gi maran oi oi the uzari be lam ne ba sida maintain to bongam te ngasi kari no le box to law and order totally failure lenga amale the law and order ba state lenga ki yam responsibility le chawra ba thoda amale law and order maintain to ngam der ba kari no to do sibu ado sik mayam unari si lenga am pale अरे मैं आम दो लोग तो है सरकार पाई बकाऊं सिंह ना बीजेपी लेगा ना एनपी सिंह ने रुपा लिसिंग तरह पीता उड़ी है सी वोट की इरांग रुपा लिसिंग तरह अदुको लेना है वोट में लिसिंग तरह तो पीरेगा बीजेपी की थंबाल वोट नमन बगी मदद लोई ngahol limiam makan ka khara kana bologa akoi na thami de south ka to sing se lupa lising tara no pi sing the pibig mo ta nari shakti ki program do badu yam ning thin implement ho ge har ga di akoi manipur sin no pi sing si yam ne na adu mo sonjo ma yam ne ye ba laila shu de kai da ma o ba war pa ma mai tongan ba ma adu ko no be do ta up to nari shakti ki pire be lupa crore chani ga ya khai tare la ya pura do madu free and compulsory education no pi the pi na akoi सरकारी स्कूल में आम से खाली ले में आम से कोई सरकार वजह में आम फल सिन रगा नुपी में आम से नहीं तीनों ले सो हेलो एजुकेशन की मंगान फंगलो अदरो मियाम से मोई दे अदु वाखन तो ओकान बहुत तो पैसा पीबा रुपा लिसिंग तरह अदर ngor गले फूड सिक्योरिटी एक्ट मयाम नि थिराइ सने दे मदि ओना तैनो बदा को सिंगी ब्लैक ता मोई ngor गले उजिक सुने उजिक नार्को टेररिस्ट कांगबु सिंगा अदुगु लेंगा पाइरि कांगबु सिंगा यामनि थिने समने यारी मदु कइनो इबो नार्को अदुगु ड्रग की कारबार से मसे ड्रग थाबा लेपे हैव लॉक थोपगम दे पाक्तक न थारी कारबार से थरी मदु खुदम दे आ सुरासान पोर्ट की पुसलकपा ड्रग रुपा करोड़ के आगे फारे अदुदगी pork pa drug an thai phom dagi puchhelak pa adu phare ada tawre simayam sing sine ba madu kana se ne
achau bureaucrat मैम से ने अरे मथक्ता कोई लेंगा पारी कांग्रेस की MLA मंत्री मैम सिंह से लोई गाँव ले रहे हैं बा सिर कमाई तो दोई ना कोई लिबाग सिर्फ अरे वो रे वो क्या सिंह से बसे कोई था जाए बदल लिबाग से सरकार पाइबा बहुत को मी हम बोले भी नरे केंद्र में दा माँ बहुत को संवा है लगा सेकेंड तो बदल संवा है कार है संवा हिंद में दुना MLA हुए रे मंत्री हुए रे अरे संवा वालों वो दो अरे माना फंगी बहुत तो दी माई प्रजा सिंह तो दी कर माई तो अरे वो नशी दी लिबाग से तो कमाई तो के वो सरकार पारी वो काबू सिंह everything मोई लोई तोड़ दम निशन ngam jam ta ngamte adra manipur gi chief minister sri ikai khum nazar ba khemsana noma ekoi party me am kor pakanda ai hajarame yam nungai ekoi party ekoi khara phamina ba tanjam sing out ra ta ba manipur le ba political party me loin ko view yes phamina se ekoi na deja ba ekoi suggestion खर ताबीगनु एनीवे फमिना बा पॉलिटिकल पार्टी मैम पुल कांदा लेपाक्सी की अदुम शांति ओरकना बा इंग तबना हंजन बगी वफम मैम से खनरी हाइब मियाम ने कई बखरी फावरोइद्रा और बीजेपी खक्तरी गमदरे बा अद पार्टी मैम से कौर कांदा एकोई सीपीआई खंगदे कांग्रेस खंगदे एमपीपी खंगदे एनपीपी खंगदे याम लेखरे अदा कोई गैना सुम्मा पान को चेन चले पंगले लेबा दुगा लेपाक सिगी मियाम की थेंगदरी ब खुदोंग थिबा क्या सिंगसे ए बीजेपी न लॉ एंड दिग्विजय तोरदमनी लॉ कंट्रोल तोरदमनी तोरदमनी गायदना पुखम पारली कनो दो सी एखोई लेपाक सि इंग्रे तपत्रे शांति लेत्रे मी पुनम कंगाव नरे चरा हेले सेट पसा फंगद्रे डेवलपमेंट प्रोग्राम पुनम लोयना मनिंग द यूरे सिनसुम क्या सिंह मरक से लेबाक से मोइन पाले है सुम पेथोक तो लेबदी यारोय अदुगी ओना तैनबदा मसीदी एखोय लेबाक से मियाम न उबीरेदना हंदा एजुकेशन मिनिस्टर भारत की थामम होरक बियोद मा रिजाइन नमन तो होन हियबा हुजी होम मिनिस्टर तो हायर कदोरी प्राइम मिनिस्टर तो हायर कदोरी भोट नाक नतना हुजिकती मियाम होरक बियो नेपाल दो उरे बांग्लादेश तो उरे अमदो उरे मणिपुर से होरक कनेबा भारत की होरक कदोरी से अदना हुजिक लेसी याम डेमोक्रेटिक ओइबा पामगे पामु पामोय तो डेमोक्रेसी याम डेमोक्रेटिक ओइबा अदुगुम्बा अखोय थोक्सिन अदुगुम्बा पॉलिसी प्रोग्राम डिक्टेटोरियल ओइबा सासोन या डिक्टेटर न लेंगा पाने मौसा फेसिस की हिटलर की मतम दो लोयरे होजी होजी दिसिदी डेमोक्रेटिकली अखोय पुनम ज्ञान ताना मगा मगा साना सेना ओपोजिशन ओइगे रूलिंग ओइगे लेपाक सिगी हेन मांगलमदा अफो पोरक पाइसे से क्वाइदगी तंगाई फदबमने न खंजे याम फजवा फमने हुजिक लेरी फिल्म से लोइसेना होनाबदा पार्टी अमखकना ngамदना हुजिक फुल लेरिबा सिदा इखोय अपुनबना होनामिनाबा मथौ तारे हाबदोनी फजबो वखमनि मखताबसु दा आनंद लाक्सगे हुजिक लेरि फिल्म सिदा इखोय हुजिकी थोलि बिरांग सिदा इखोयगी सेंटर अमदि स्टेट की लेंगाकना लौखटलिबा थबक थोरम सिंगसे कमाय यिंबि असिजे अइगी हिसाबता हाइजगे मरुइना अखोयगी MLA मिनिस्टर कारैबा अखोय केंद्र की थागा लेबा मैम से मसे लाइक लाइसु हेबो वाटपा मसी मेन प्रॉब्लम बे ममदी MLA अमगी कनो जे खंगतब मथौ जे लो जे मखोइना सेमबनी लो जे मखोइना सेमदी मखोइना अप्लाई तौरिनी अप्लाई तौरदि मखोइना प्रोटेक्ट तौगदमी सनहन गदबने हाब जे मखोइदा सुलै लेतेब मखोइदि MLA म ओइबसे दिखा तौबा मिदिगी मी थबक हापगी पैसा लौसनबा अदगी लोकल डेवलपमेंट एरिया फंजे कमाइना काइथोकदगे सुगुम्बा कोक्सिदा साना लैग्रेबा मैम जे हुजिकसु most of the MLAs है हुजिक सिदा थोई बिरा जी मतांग मोय करिंदा खंडरा मोयबा मोय केंद्र द बोर्ड कमाई का दगे एग्जांपल नि कोई डिपार्टमेंट ना पीगदबा ऑल एज की कोई केनो कार्ड तो डिपार्टमेंट पीगदबा नत्रो सोशल वेलफेयर दा तो फॉर्म थाजा लो नत्रो MLA मिनिस्टर सिंग न मोय मयुम द मोय पी बगी टाइप ता मोय कौर कौरगा प्रोग्राम सिलगा तौरी अदु तापदी करप्शन जे ऑलरेडी लेरे हाय ताई नत्राबा सुम थोकदबा मोय करप्शन ऑलरेडी मोय तौसल लेरबने अदु तादि लॉ एंड ऑर्डर जे मोय खंगद्रबनी कमाइना अप्लाई तौदोइनो कमाइना सीजन अदुइनो अदि करम बे एक की मखादा कमाइना तो वो हाईवे गजे कोई 19 सी की कनो कोई चट पे याबगी कोई राइट टू मूवमेंट फ्री टू मूवमेंट गाइ लेडी मैम जे मोय खंगद्रे बमता इसम समना हारबदा 19 आर्टिकल 19 की पारा नंबर 5 तको हाइजी हाईवे जे चटपदा स्टेट गवर्नमेंट को मी खना चलन दब याय पावर से स्टेट गवर्नमेंट लेबा चलन ब यादबगी करमबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯜꯂꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯎꯜꯇꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯊꯤꯡꯉ ꯂꯩꯔꯦ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯝꯇꯁꯨ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯎꯜꯇꯥꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯒ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯎꯜꯇꯥꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯦ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯏ ꯗ MLAs ꯐꯣꯔ ꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ MLAꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯝꯇ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯒ ꯑꯝꯇ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤꯅꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯏꯝꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ constitutionꯒꯤ power adagi makoida leiriba judiciary power singje fazana utilization tawdaba matang chana sijanadaba for example ni akoigi naga taru hat kibasida open da akoina hat krena haibada media tho aba haiji prithvi gi mafam amata da thokpa nate until less me ji crime da confess over natana adu more like a crime to confess over baneba adu da bu phaba ngamdraba manipur gi government ni adu da law and order ji kai da leirino moina kai da apply tawrigeba adagi su satnare da congress ki matam da tawrami ai bjp no extend tawe ngara nganda mu extend tawe india akoi manipur gi government ju mu yaw de mu hai su ko gi conflict mi am ji prajas da communication se amata clear oideba haidi tawri ba thabak thoram mayam ji fajana prajas da akoi cc bu gi step se smai lo akoi spokesperson ani handa kano tawgre khot kre ga haidro akoi radhe samga sarade samga ama akoi gi doctor ama ga tawbudu akoi gi NIT gi matang da data tholak tan wangang hi haitare ne congress na NIT do hongba yaroi kholoi hai mo je NIT gi matang da tholak eta wangang he ba akoi na pamjari di adudi issue na te ba small ne ba dudi manung gi oi ba inter masa ne ba son du jimi hali ba adi mi taruk si gi ju masa log da lei di ba mi ha pa sing do phau hai ri ba angang ani phanda ta ama budi fare well and good ko sugu mayam ji da he da moina transparency oina Praza miyam da sibuki steps leire sibuki process ali simai na sugum bi kero leire khole ha bi praza miyam je khalang da be time to time ngasai gi babung na tamona jo hai gi ba koi political party gi apun bi meeting si yam toina mat every at least once a month to honingi apart from that akoi manipur da ba CEO so achauba singje aina sum yengjari ni ko government ta boda irang hauga da ba CEO hu mari jikte te invite tor ga wai solution ne ba moina manipur julu na pai ba na te ha ba da CEO ma'am jina lam gi CEO adi club ma'am lai ni ba du gum gi leadership for example ni jaga yari po adi kakching adi hai ba jaga adi bisempur ga ba sugum di leader am khangal le hai ga famina ra matung da mamoi di lakba suggestion ching do tar matung da point ching do note down tor matung da resolution ma lo bu am line thokani problem sing line solve to bangani government thaba oira pangthok da wani maram di mokoi di huju jikte moi di politics da pun kamaina vote ka ji ge kamaina mi je lai ji ge karam ba scheme ji koina tawrga koi gi mi sing je kamaina pangdan ji ge ha ba adolom dal chatlaga laire adune election ji gi wakhan ji sum tawrga lai ngai gi oi bana maram orga hai ri issue sing ji am ta solve to bangamoi ha ba do aina thajaba lai aduna akoina haining je handa ronglaubi gi da mi ma pha ba do well and good ado government ju mating pangjangadabani akhoi gi CSO singje ju all type of information koi cooperation tawgani NI na tawbu matamda akhoi di yarige gi adugumba mara laiba singdo phara kanda dandi du kudak ta pira kanda crime je halakane ba yarige gi mokoi mi singdo phara kanda crime taw mi singdo phara kanda action taw kanda crime je halakada be du sum phadana sum lega di crime du makha tan satharakin yes yam pazawa fam doni hozik action lokhat pawat pa government na matamsa na thabak lokhat tabadun maram morkan crime gi thok se tum hen kalak pani bani makha ta base uja form da lag sake uja huji lady film si dai khogi ukhul gi area da security forcing da koi attack tor ki bagi damuk tadi kudak ta hen security force sanction laganda ko operation cha thaduna mi fa bu singba myam ma taw khi ha ba tare tawbodo bu tongan ba khogi litan area da khogi cookie singna Naga gi misam harlaba adu kanga sisu kogi cookie singna na adu su masak khanglaba kogi KNFP kambu na hat pani haina phone na haira basi phawba hozik phawda operation tawra khudak ta senari bising phaba ngamdaba sigumba manipur linga kamti security forcing gi tawriba thawong se kamai yingbe akoi state da irang hek da tokbada TGP su lere anoba ma ba point out re yam sing na experience leba hana experience laura ga ujik akoi gi irang marak da laklaga jana security sing bu direction pi duna terrorist hai bisi mothong ngai moi taw bi hai taw ge redi adu ko koina gen ta da bisi
sugi makada innocent moibu freely sophisticated weapon adum lau chabe adum kapasi sugi agreement di buroiba adubu adumuk urusu moibu si phang ngamdre akogi CM na 15 days nasai haibugum na matam bire nungmai si hallo si makada hande de koi dum action laurani na adubu khang do na ujik kuki narcotic terrorist moisi na sophisticated weapon lauduna innocent bo dum hard lere asidi ira war su nate sidi war hai bisidi nungmai pai mi group ani hum dum field battlefield da ama da kapnang ne ba adu wedi kis kai de ba mi sirusu injured versu adu innocent lau chabe mi bo dum ambush tauduna kap le bisidi ta bisidi poni yam soi adu aina hai bisi ai si po chawang ne ai ling mai community digini naga ai koi bu selectively ujik foothills live me minorities scattered kun live me si bu dum hen target taroga moi gi life si dum laura le kuki terrorist si gi matang da hai ning si 6 brothers si griba manung da justice yam delay were si dirty politics number 1 gi demak ne akoi gi politicians dirty politics sana le adugi uji ujan hai bu ko mana corruption so yam henjin gre aina Senapati da atai district su veramai du tu komsi gi June ga July ki makada all over Manipur 16 districts si da anganwadi recruitment declared hoiba adu si da koi you try for change pachana you kun so koi members ngai ba ko na information phang ba si anganwadi worker miyamada post gi demak da bribe do ba si 1,20,000 this is politicians lauriye aduga helper ki post ki 50 to 70,000 lauriye ba just imagine the most socio-economically poor family ki lakba apply the missing 1,20,000 50-60,000 adum bribe to receive boy kadai ki paisa mo hanbigni adu su anganwadi high receive lowest government honorary post per month 5,000-6,000 phangni 1,20,000 mo ga repay taw ba interest ga loan launa ujik politician ba pi rebisi matam kyam chakrak ba si moisi kyam wagra so I think time has come for our people, the indigenous, especially the indigenous Maitais and Nagas and Pangals to come together, put our heads together. Hai bisidi ujik cookies in moina sumaina narcotic terrorist groom dor ga moina thambasi ai koi gi Manipur thwai ngai ne ba how badi ujik pau moigi steps ga strategy ngo moisi ujik kyamuk 2026 the village so illegal villages forest do dum khaktor ga illegally akoi law abiding forest department ne judiciary ne moi ki doribo administrative order peak ro moibo population so drastically do increase tor lere poppy cultivate tor lere illegal poppy adu business tor lere amoga bureaucrats to yam changre politicians to yam changre adu bedi akoi gi politicians vision of the vision like the come 10 years 20 years cohesion in control tor ne sisi ai thamning hai koi satra sing viewers basuka ko indigenous communities of Manipur si akoi I sigi matak dai haining hai uji ki matam si akoi si no NRC no census asigi si patjan campaign daw domne ching do resu dampak do resu patjan campaign daw domne sigi akoi ki last survival ki sting ne si hai thank you fazaba wakaloni makhataba koi aroi baron hai tar tentana pong hojik leiri film sidi khoi gi za ni su paunu su faza bang asigi topic sing marle na ma'am thambiri hojik leiri film sidi khoi gi Manipur lengak pu sing asida khoi gi ozan sai thambi ki bu like lai shu gi mangal khara he na phaba adu go mioi sing mi hu na thagat laga ti siom midang sing khara phan bang amuni haiba point ten na dum comment yeng yam sena hoi bon so hai bi gre khoi le bak si khoi gi political power is kanana pagadab no hargati massage political oibo adugo loirana sab sana khoi bharat ki constitution khangba masagi party dugi sab sab poli khoi constitution khangjaba khoi jo khoi CPI gi party constitution leje anga sidi khoi state le sing se shakti power pipe sineba power
सिदा सी मणिपुर से भारत के मनुंग तो ख्वाइदगी डिफेक्शन तौबा सोंथोक सोंजिन सिदा करिगिनो शक्ति गावबनिना गसिना कांग्रेस हयेन बीजेपी बीजेपी जो मैम याद्रे हर कान मोइ फन 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 तौरकदोइन माइखुम जम उपग तौर सिगी नेचर से कोई स्टेट से अब लाइबक थीबा मने प्रजानसु सिदा थोइन थोइरुदे परंतु भोट लाकर करीब कानर को न मोई कार मोई दुम खुदों चाव लौदोइनी अदर भोट लाख कोई खरा लहोर लोरे प्रजासु राजनीति वाज थोइन न चंगदे भाप तानदे नैनदे कांग्रेस है करिनो सीपीआई है करिनो बीजेपी ने करिनो गाइस मधु वासे हम तब दुगी लोकल पार्टी से करी करी पामी है गाइस हम तो खंगदब अदुना लेइसे दने लेबाक से वारिस पॉलिटिकल मरम दे ख्वाई दगी मरु होइबा शक्ति पाइब कांगू सिंह से मसी मा पूरा बिजनेस तो बुकुम बने कारबार ने बा मा एमएलए होई ने नत्र मंत्री होई ने मा ड्रग खंगदे गंजा खंगदे आमा खंगदे अदु लोरे ठिका नुका मदु खुदोक जादु फंगन न भाई वोट लेपनी वोट काबनी मंत्री होई बने सिनत्रा तो थ्योरी हम होई दे लेते लेपाक से लायर बगी करी पॉलिसी लेते बगी मियाव की करी पॉलिसी एजुकेशन द करी पॉलिसी लो तो लम के आदा डेवलपमेंट प्रोग्राम द करी अदुंदी अखोय प्रजा से तंगाई फदन भाप तामिनबम दि संगे अदुना हुजिक आई यम मतम से फंगदे गोंदा हुजिक अखोय स्टेट लेंगाना तगदोस अदु मतक मियाम होगदोस हुजिक सेंसस की वा लेरे को सीमा अखोय पुन थेनमिन बताय विदाउट एनआरसी सेंसस तो बेयारो नो एनआरसी नो सेंसस सी नंबर 1 अदे करिनो मिजोराम दगा दि करिनो कोई फॉरेनर से कसै कोई मोना हाइरे मपादगी लापसे लाख यामेबा मी कया लाख मी खरन हाइ तरेट लेरे निपाल लेरे तरा लेरे अदु सबसाबा सिंजे मिजोराम दि खंगी म्यांमार लाख मी म्याम कयाम लेरे से रिकॉर्ड फजन तवे कोई से जम त लेते अदुना हुजे कना कना लो फॉरेनर एनआरसी सनरोय सनगिरोय न कोई मैम लाउरी से सिनतबा फॉरेनर डिपोर्ट तौबसिदि कोई सरकार की मथौने मसी हुजि कॉन्स्टिट्यूशन न तौफम थोप थबक ने फॉरेनर को थोम लेरे मो डिपोर्ट तौदि करिगिनो मिजोराम दो फॉरेनर मैम थादो डिपोर्ट तौबि वारी तारे मतौरे इनक नग थंगरि बेसे मिजोराम इसे कोई मरोयना कोई के कुकी कांगबुगी नेबा पुलिम नेबा अदु इराय लेना खंदोग म्यांमार लाखतो खतोप ngam कोई से जे मुकेना तो खाइनरी नेबा अदु खंदोक त सि तौ ngamते देन सही हो भेलवा हाईवे सिंह हाईवे सुप्रीम कोर्ट सुया दे सुमाइना लंबी थिंग थंबसे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ने अदु हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स कोई मरुइना कोई ट्रेड यूनियन कन्ना डिमांड तौर लाए 1990 दगी अचौवन दलोन क्या अदो अखोई होम मिनिस्टर ओइरिंगै इंद्रजी गुप्ता होम मिनिस्टर ओइबा भारत ओइरि मतमदा हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स लिंगनबगी थबक से मसी प्रोसेस अब होरममनेबा अदो कनानो खरना लालोबो कांबो खरम थिंगी कोले तौदगी अदुम की इदन हंदोखि बेवरी ले अदो तंगाई फतन हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स लिंग द रियारोय इराक जी नेम ग्रेदना लुटपाट अदुम सतनी अमतोर कोन अदु यामने थिन हाईवे सिंग नानबा दरकार लेबा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लिंगिदना अदु माइना सीमा याम थुना अदुगा लोइरना बॉर्डर फेंसिंग हुजे बॉर्डर फेंसिंग एदु दागी तौनरी गा बिपाइ बवा ममुलाई लम ओनथोकपैवा म्यांमार द खरा बर्मा द खरा पी दोइब्रा अदु लोइना मोलसाम के साइड कमाइ तौदोरि अदि मिजोराम के तौबा दगी दे अखोइ द खरा कदा हिलुसल कदोइना अखोइ फंगदोइ भारत न फंगदोइ लमसिना अखोइ मणिपुर नतबा अतोप स्टेट तगी ओइना म्यांमार ग लोनरी बदगी सोम द प्लस तौदोरि बगायना सिदंगा होनबा मुथोले सिकरिनो खुदता फेंसिंग कोर लमदोस तोरका दे यारम द्रि लोथोक तारे अदु हुजिकिदि फेंसिंग मदु बॉर्डर फेंसिंग ताउ पाइ तोता फ्री मूवमेंट इथबो याम थोना पाइ खनो बोलता अदु अखोइ याना कान मसिगी मयाम से तखत नदना लेपाक से होंदोक नबो मियाम की पुंसी द हुजिक नेना तादरी से तानबो थबो मयाम पाइ ताय अदु लोय लेते लारे मियाम की थेनरी बा पुंसी भारत सरकार की स्कीम मयाम पॉलिसी मयाम प्रोग्राम मयाम बजे हंचक मचक साधना ब्यूरोक्रेट मयाम न तोन डिपार्टमेंट सिंग द मोइना
ko sa thoktana thak thoktana nungai thoktana lere somdana tolo masa saba karmachari sinna ngore wasidi sine singba ga si ko na bagi thabak se base ko yam thuna paikhat pham thoyena kare yes yam faza wafam ni huzil lei ba si de lenga ki lokot pam to pa to da ba wat lo ri ba thabak sing ma pung phana loisin do na khoi manipur da ingta pa phurna phona pa thau ta ha ba ni ma khata ba si oja ananda roi ba round ha ba tare si gi lakse gi oja huzil lei ri film si dai khoi gi su group siga ikoi gi mamang da leiram ba lengak na khoi gi su se abrogate tawnu na gi center da khangan ki bo leiraba matung da ikoi gi nauna khoi gi ano ba lengak hai ba tare kaino gi khoi gi pr matung da lak ba lengak sina ikoi gi handak ikoi kui da na handak ki sahi si hai ba tare su simu khoi wari shana ga yashina ba ikoi gi mo gi game sing han ba tige manipur integrity da kahin da na bo phun tong tong phun mem yaw ga taw khrai ba ta taw da bu irang sida su group te leiba mioi sing phung na yaw re hai ba gi miam na wa hai na re masi leiga na khangsin na leiba gi mo da leirabra lenga ti udrabra misam ka tana sigumba su group si yaw re hai ba si urabra ha ba si so wa hang moi kamai hi be roi ba yes masi je ko gi yam auji point yam chum bane ko gi mamang da ko gi babung biren gi matam da moina thangat khre na mana jo ji kano da ko gi facebook ta yam kan thagat li bani ji gi mana ngang gi ba mayam do ado hujik amung gara nga da jo moina sign tong na gari ga do manipur government yaw di ga nam tong na ri ba kholi mem si ji maruina akoina yenga pada hujik sarkar ji da deputy chairman ama ko gi nemcha ki gen yaw ji magi nupa ji ko su group ki leader amani haiba ji Pitribi da khanga bane ba not only in Manipur India da Pitribi da loi khanga bane ba si poche si khang na nga sai gi hai ba mahak masa du di magi nupa gi adagi magi majati du gi phana ba hona ga ne ba si je as a whole oi na koi government na kamai na logo da ga ha ba ka da koi government je mu kari ba MLA sing ji jo mu haijar ke congress da moi manga ka ba do manga mak se amata punde to kai ta ne hoji su BJP gi da पुलिबा पाइबा सरकार से यादब तंग खाय ममुंग लेनरी हाइतारे अदुना मोगी मरक से कम्युनिकेशन जी लेतबसिना हारिबा मयाम जी अमना हाय तो प्रजा मयाम जुलि ngawriनेबा होजिकी लंपिथु की बगी तामोना हाइबि वारी दुजु सेमनेबा क्लियर ओइदे हाइबनिदा कनोदगी यूनियन मिनिस्टर अमना हाइरकपदा अदुगी सुमाना थांगलकपमदि लेरे अदुगी मरमदा कोइ डिस्कस तौरी हाय अदु कोई की मणिपुर की गवर्नमेंट ना कनागुम ना चलगा हंगुरगा हारिबा इंफॉर्मेशन सिंग जी रिटर्न द पोरागा गेजेट तना दगना कोई ऑफिशियल ओइबदा थोगा म्याम दा खंगल लबरा सेम आइना हंगिंगी बो क्वेश्चन जी हाईवे की फ्री मूवमेंट गिदा चीफ मिनिस्टर ना चप यारे हारिबा दुमाना गेजेट ता दगना गवर्नमेंट की ऑफिशियल ओइबा पेज दा थोखरबरा चिन्ने दा चलेगा हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी इफ समबडी किल देयर चीफ मिनिस्टर दु रिस्पांसिबिलिटी लोगद्राबा गेजेट तौरगा ऑफिशियल की थोलागा एक्शन लखोट के खोला के अदु गसाई गवर्नमेंट की सोइरेबा मयाम जैन गसाई की हेता लाकबा अखोइना म्यूट खनबा मतमदा अखोइना हाइरिबा मयाम जे सोइबदगी तोरपा गाक्तनेबा मोइ जिदि द पावर मुननबो होनरिङै सिदा मतगी मथंग द कमाइना बोर्ड कागादगेना खालिङै सुगुम प्लानिंग तौरिङै सिदा ने खोइ स्टेट कोइ बे इश्यूज मयाम सिदि मोइ अमत येंगद्रेबा अदु सुजी हायें तौरबा कांदा नत्रगना कोइ करिगुम्बा मसि जे अमोना साइन तौ मतमदा अखोइ प्रजा सिंजिगा नत्रगना अतोप स्टेक होल्डर मयाम लैरिदनको अखोइ साइन नम कइगुम्बा स्टेट कोइ साइन तौनो पतादि पॉलिटिकल पार्टी मयाम जोइ खंगन बम थुइसिने हैना मीटिंग अमा कौरगा खौ समाय तौदा सुजी MLA मिनिस्टर यावदबा पॉलिटिकल पार्टी सिंजु को बम थुइबा मथंग द कारादि अदुगु मयाम दो फम कांदा कोइ समाय तौदा साइन गी सुगु तौनगदम लै अदु प्रजा द खं समाय कोइ यामना कोइ ट्रांसपेरेंसी होइबा थबक थोरमसे अमता तौद्रबनि दंगा साइगी मोइ गी मसाना ता तौबदुना लोइनि यारे कोइ दि कैनोनि वरिबो स्मार्ट पंगावनि मबुक्सन याम फबनि सुगुम्बजि यादेबा लेबा के थबक थोरम तोरप लोगी सुगुम्बा दगे अरुरु इश्यूज मयाम ददि अदु पंगांगांग बजि यादे दगे पंगाइ हाइबजि यादेबा एज अ लीडर होइना यामना खनगदबनि अदुगु मागी टीम ग फजन खनर मतुंग मयाम द प्रेजेंट तोकदबनि गांगकदबनि हेता गाकी तोगा गांग तोगा स्मार्ट मबु कैमी फतब खन याम ती फबनि याम ती चम्बनि अदुदि लीडर म होइना यादे हाइतारेनि अदुना वा गांग मतम थबक तोब मतम दा यामना खल्लगा अखोगी स्टेक होल्डर मयाम से यारि मखैगी फमिनर कांदा मखोगी डिसीजन जि तारब मतुंदा लौब फाइनल डिसीजन दुदी ऑल द टाइम इट विल बी गुड मयाम गजु ओइबा फबा ओइगनी प्रजा मयाम गजु फगनी गवर्नमेंट गजु फगनेबा अदुना तबिदा मखोई इंटरेस्ट ओन इंटरेस्ट मखोई बेनिफिट आई फै हाइजनो न खल्लगा थबक तो तौरप तारगदी हुजु के इश्यूज दो सब माने सेम इट विल कंटिन्यू एंड इट विल नॉट सॉल्व एट ऑल
ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯐꯥꯎꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 15 ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯧꯈꯠꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯡꯅ ꯊꯣꯔꯛꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯁꯩ ꯊꯝꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯁꯤꯗꯤ situation yenglaga akogi Manipur state sida rando riba government haibe tare moisi stability kris laite self dependence kris laite center de remote way na dum sanar lere akogi praja sing de du gidma da war lere ba decision tok de gidma da akoi peace where so there should be a logical conclusion for the interests and welfare of the people indigenous people of Manipur neutrality where so political decisions yam strong law yam dakale irang hek de irang toba 2023 sida maitai ga kukim rak thok basida naga sing neutrality maintain tawai adu naga sing so yam alan decision amal hoy ba haibidi kuki sing na sana basi kri kram chi hi ga asi maitai busi tausira karamba matam sida muka naga batausira naga batawrosu moi gi dc ni di kadai da lei single out our crime tribe was attack the Islam mo isi plan yam lai maitai ga naga punduna hen 10 steps ahead mo isi plan ga strategy yam pajana same greba uji yengdi mo gi central government maka under secretary IS officers kuki sin yamena hek da amisan meeting ga one prime minister meeting ga one akoi khang bena te khangai internal information ti pat mo gi whatsapp de lakne ba adu gi ma akoi si uji प्रजा से यम वारे मैते विष्णु नागा विष्णु असी की मताक सिदा कोई समाइना politicians बो मोगी interest मोगी greed मोगी self interest बोइना politics सनार दी यार रोय मणिपुर से ना कोई 2 MPs लोकसभा दा और राज्यसभा दा मा पिरु 3 MPs कोई पिए ना सेंटर दे असी की figure ना मोगी तुम चलिए ताऊ साबी दे बा extreme corner of Manipur located near Myanmar. And what is the use of giving serious importance to Manipur state for their stability? Haina khana leba. Hana irang toka 2023 after 2023 conflict, Amit Shah na parliament so high bane. Man moina si CM mama si ai wata te. Dum pat change over se mo ma hape. Ilai le dum decision law le. Akoi stability, akoi development, akoi rights, indigenous rights. Asi busi tau krisu sabi dre bauji matam se. I think last and finally, the power is in the people's hand. Yes. I think it's high time that our indigenous community from the hills, from the valley, Chingdalaisno, Tampaklaisno, people's movement led by the youth revolution. We are all the fed up of this system. 100 years past, corruption, instability of government, the people's movement led by the youth. कोई पुन्ना डिस्कस करो से हाउ से यस नते दे लंबे तले दे यस को असी जाय थमनी है जब मखा द अदुम ज्यादा पैसम त लाग सके हौजिक कोगी स्टेट लेंगांग ना कोगी खुलाई सिंग लोखन नबगे हाई कि मतम दा खुलाई सि कदाय कदाय दे लैबगे कोई लोसिल लगा थमगिबो खुलाई सिंग हायबनी अदु हौजिक ते फोम ना सिंगी मफम सिंग दे मी हात पदे सिजन रगलबनी लोखत कदोरिबो खुलाई सि कदाय दे लैरिगे हेसि मियाम ना कोगी नुमै काबलि मफम सिदा फोम ना लैरे हायबो वाफम दुनि फोंदों नरिसि सिग मतान दि कमाई कोगी सेम गि वाफम से अदगरमा कोगी स्टेट CM लाए गोविंदास ना होम मिनिस्टर पुरिए लॉ एंड ऑर्डर मासिनी हुजिक सी time limited dum 15 days when pung thok re adu morning da numai dum hanbdi ueba ko hoi adu sophisticated weapon ngasi pau ta ba si 50 narcotic terrorists of cookies with sophisticated weapon farmers singbo hadli bisi adu akoi state with DGP lai na 50 to 80,000 plus for security lai muisti kri responsibility lai no kadai da employee do no kutak the 24 maka da wisik si other langkang the jaga da chap kata bane pumping operation hauro yes moi khang na the intelligence le akoi na hai dibi da adu comprehensive hotel ga moi bodu wisik hada miani si gra memory shock pasi miani si gra miani so wisik rims da yaw gra wana
airlift tawduna adu chalaga huji akoi si public si dum update law laise ta se state government na kri pungthoge hujik DGP na kri pungthogera moi su asumana TV drax no openly public bu update taus no ko law and order maintenance authority bu adu DGP the state laws no adu no mai to chalaga phadri arwai they are just violating SU agreement also in SU agreement it is not written that they should openly go and fire the farmers not wrong Right. They're also farmer. yeah, that's true innocent I think they have to take a step let's wait and see yeah yam phajaba ya duga hujik leiri film sidai khoi linga na tawuda thabak thoram myam ma tawbom thoutai habaduni aduga hojiki sidai khoi youth singi role su yamna sawraba aduga film ma lak le habaduni manipur da santi langna hona bada ekhoi khudima ki lofam thobu thodang loduna ingtap manipur mu oina ba hona bada ekhoi khudima na sobu thodang lobu tangai fada habaduni yam noise nga sigi thamjari topic 2 naga farmer skill 3 injure in Kangpokpi firing haibani ngasi thamjari topic si khana ne saruk ya biriba oja sing ekhoi roibada myam kai khon usari koi ge egina kan ling sin biriba pawng SOTIN KUMAR former secretary CPI pawng kai khon usari amadi oja ANANDA LAISHRAM social activist oja si kai khon usari amadi RK Fall CHAWANG Senapati youth Convenor oja si kai khon usari miang tabe punu usaroi bani kono khuram jare Northeast window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibatanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntra taret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoisingna apply tobiba yagani Hena akupa marol gidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawirau natragana aikogi office Sparkle Educational Service second floor Northeast Window TV building hata New Chekon Road Imphal East Manipur da lengsin birau